Ogitwe nyumbani teto nambari 1 jenziba wa nambari 1 kada tudeka mero nondo bagitumikio kumakeredike wena kimoni. Thank you very much bitawa kabwe mugarimi geke nigi kabo gia siasa tokebo ya mwerekerajo mugongo tokebo ya siasa na tongeria tikada tuneka mero ake inda inyaume ya kade tukamero kana kaunti ya Mero andegoro ya Kenya ananinge when something is trending ome andegoro tokaendera tokemureka ebai tokemura ribotire ingete ipiongo vya nyomba shia mteka nanarwa torina mwanasiasa bwana Nicholas Krevi Kanyata ora ulikonye tekere ngurumania shagi siasa 2027 tiri akere ambere kuidira litonya kremanto yegimbatekana siasa kenine kirina kidano nene vigogo kama vigogo kumenyana nani mkali zaidi yao na of course mwamuzi ni Mkenya IBC bambere timu taratara jwawe yani bwakura kenda jenzi na bo baidira batekwa yake mitandaone kenda bari nya ndebene 2027. Bwana Nicholas karibu sana. Asante sana bwana Kabui. Ngochokiankaba ukiri TV yetu ya Meru TV na Dere FM na kimutageri wonde warari. Asante sana iko Mbarikaja TV ne chetu cha Meru TV. Onbeto Nicholas Kanyata kumankwene South Imenti. Sure. Na ni tiankwene kore mbere bru to ambererie east or west is you're right, is the best. Is the best. And don't know feel we comfortable. You know feel okay alien ridore daga. No kwenda kumenya nite kuwita na mbere. Nite betu nago bari. Omuntu ena akore nyakethira akore atongeria ba mbere te ko categorize siasa iramto ayikwa are affiliated na some place eziri siasa sia ukabila ende kireba mwe bari wari ti ukabila ni omuntu no maguntu fulani na naenda interest ya untoku shidira igitegero na ridore daga na ni nondo to county Mero ni tia dirigari account dirite igitegera nkwene. Asante sana bwana Kabwe kambuge nkwene no to meritie oja Kenya bangi mantu na jaja momo chomete dirikari ne na nya dirikari account tonga anto bochu mebebo ikumire tumutorire mantu ja momo mono nturene nonto bwa nuije woti boiterie no te mantu jo kinyanira kintu kyonda kina goro na mbeche te kuthiuruka na nyite kuonora so kwa gwa dirikari account oni nyante ntako menyona kwa mantu dirikari account nonto presence ya dirikari etikuye kana burunkwena watu kasibitali chetu itena ndao mwankana arua inya tukatina niranya na narampu mete yake nyatu aja turekie kingina na kiamiri konte likuwa watu kasibitali ya mutindwa na arua ndina mwaji uraje tu mpio waande kiri chindano eti chindano mpio eko muntu mpio ete kono Meru general ire kwenda kwa level 6 lakini akatomo mita inkai kumage sibitali eta kokora samoya chemist fulani ne kuona chindano area lakini sibitali yetu ira nene buru Meru te kuona so watu eka Meru general ire kwenda kwethwa level 6 ete kuona chindano mpio wethu gani sibitali eche nkwene kaliata na ontubo tibogeni kire matu ya baba ingina onto ndena mwaji wikithongo hospital utheki kuisha muntu te gwitanguwe atethaurwa na rwa shage kinye mwaka jomwe it is not working kwa tuka share te gwitanguwe mwaka jomwe ina thirikari both cha county na national thirikari re no gotu botu bwinde thirikari ya tutongere tende kuru na katiba kwa tuka mwaka jomwe ne kora makuthithia program we motu ya the sector itanguge thirikari mbio na ibu nduguga ontubu bote ogeni matoni ababa ngina onto inyachuka level 5 hospital akuirio county boss wa Tharaka-Nithi Muthomi Onesmus Joke akinyete na kwaragania mantu muno akiuga kuri bara de mandaktari bara baba tugedera bagitungatira aje bara ni akari bakauntiu kiri sibitari ya mwingi batigedera ke batungatira ende bakaira bakewa rifaro kiri sibitari sha tungatiri babo ngwa kana au mandaktari kiri sibitari sho kibinafsi untubura batumira kuidereta reshuffling eti ya government yake ya Tharaka-Nithi ndinya
ya mantu ya health na rugamiri admins ba masibitari mwanya nondo ba gishangasha kim tiko mnyakithia ni rumoti yumotindo jwe county ya Meru. No, I think county ya Meru no remi sibitari buru. Remi sibitari chetu buru. Sibitari chiaki inyinge mono dispensaries, health centers na irenda kindawa for now. Ukathikira antura bakwaria kona mwanya che Meru bate kugwatwakira sibitari thai bari gwatwikire ndawa. Inyowe kama mashini ngana gutina ndawa sibitari utwa gutethia. Na ndi thirikari iji ya county ya Meru ni remi ni antu ba Meru kuba kutungatira ugima bwabo mwiri na ewi basic requirement ya thirikari. Actually katiba yuga gintu kiria kinene karia maisha ya mtu na into byawe na maisha ya mtu ugima bwa mwiri pati ya maisha ya mtu kwa tuka mtu akangaika ate kuona ndawa indi no ina ndeka ile utungia kwamba kuthithia te kuthoma ka thoma te kuthunguma ka thunguma nuntu teno ugima bwa mwiri utukathithia so thirikari ni remi ni antu buru absolutely nuntu te ndawa kabisa so the kintu kira list governor ora wekwamba kuthithia equip Bwana Nicholas kwenda asharekererwe jendera ikiregerwa kire sibitari cia muingi ni matuko ya tithiria maingi irashaere ni launched kana ni kwethera ikirekerwa cithira igikinya kire masibitari na ngoimbira ndawa yu itakinyire na cia bati indi ngavana na rutirira abati kuruta ya korekia mandawa cithira cikinya nau akiuria kiabata gikiurwa arungamiri ba masibitari yabura ndarikia kwithira kigweta nontu mutongeria no ethire akugwithia pati yake indi uranwe akuthanwa jukumu the next person in the chain of events akethira nwe nako let go the ball nako drop the ball gwatuka nandi of course kiuria kiachokera the balls indi no kwithire kuya drop the ball kitchen a ya events cia gutigira mukari wa county ya Meru akwithira gitetheka nonto kwa kuri na mitaratara ya waka cancer center ya gukandana na murimo jwa nyimba na kwina mutaratara jwa kwa grade ya level 5 itwika level 6. That's a good intention, that's a noble thing. As much as ito kwenda mandawa inyi ito kwenda at least modernized hospital irambiga kwithira a national hospital. Unambuga atiri ategeri bategete station ni thai o igitara kuringa thimu rakinya bakurera sibitari wira akuwa napo kithai na ndawa it is that simple na ingavana gutinda kuwa na ranjite ndawa mutegeri akwira kana muthikiri akwira sibitari wira akuwa no ri dispensary kana yo center wira akuwa no ina ndawa as at now uni examples ngo saita ira uni antu bandingara thimu bakambira na ni uteje bakwenda gitwe teka kuri ungi nuntu nande wandikiro china no 700 ka kwenda mutethere nuntu ukwandikiro china no nyanya each 700 ne kuoneka in the nearby chemist ite kuoneka in level 6 the so called level 6 ina atwitite koi kurekeria antu eu negligence nene muno na gwatwika ndawa ite kuoneka masibitari kutina business ya thirikari kutheriku Bwana Nicholas ingotikia ngwene Southiment nkwene Southiment na nkwene yake na sibitari 10 na Southiment inde ikakuwa bore na mutaratara jwa waka keni kendege pero tenu kire upside down onto no kuga mandawa lakini boko enda keni kendege no kone aka bara batumera boda means of transport okinya sibitari baka ethira bakitetheka na keni kendege berema kana kiri babu bore atongeria gichikombunga ke boriwa kabandege berema keni kiandage i part of infrastructure ke national government it is training in county government na reda initiative ereti mujumbe ora weku no la propose weku though inkuwa bagweta state house na bagweta state house ni ragaruro yeta gaito ko ni romera na re ka mitungu otino keni kiandage gwitana na county government ewi national government ewi mujumbe women lep tweteteo na president having said that teka kwira iri priority yantu ba Southiment inyale wira waije teka iri priority nonto barabara chiku ithoki mono gosetra infrastructure ire kwenda ka Southiment nyamwambire ugeta kuraje nyankwene yake nkubwo ugeta kuna ndrachera etonya Southiment agotinya footbridge angobu
barabara ewe katikati ya era main highway nio tunaira twinde no ngari chunaira nio bikibiki chunaira baichikiri ng'ombe cha kothenja kila mtu au kutona footbridge na wakataka footbridge mbechira chomba kwa footbridge mbechira cha yo empowerment na deputy president the other day kenega shaba ichanga cha kwa footbridge the following day lakini ndai tuti tembrene ndaracha ni gararoji antu barabara ingiria u antu nio bakuruka irara ngari chukurukira. It is very unfortunate. Kwa infrastructure ile tukwenda tukwenda barabara nyingi mono na infrastructure ikurukite kiani kiandage nonto usage yao kana ira tukwenda barabara atumiri barabara ingi ibarabara tumira barabara na ukuweta mambo ya empowerment ira yare kiani kiu kia shaba kana Nkobu Stadium mutaratara jo kewe maoni yaku ijudhirite jure na kiguni kire akare nonto tiju mbere kwethira jogeze ka kaletune ka Meru na tikaunti ya Meru akiyedete yugitana mbere mutaratara jo hakedirikare as much as gutena infrastructure ya footbridge ne oborombira kwina mantu jatengeri mbesha mwanya na mantu jabuda kwa na metaratara mwanya jara ya batu kubuzo no yatebuzo no onge so besinye si empowerment tike kebulia ya yangi nonto ya na rabatu kudidia that said mutarajo ijudete na kiguni kuringana na we kire akariba timiro ake ijudete Kenya ngima ithugano rira ria empowerment ire kigu muno ne outdated in fact irotari na otire ngi ndona kiro tongere kuma kibirikari cha mubeberu tutongere tu no tongere bukariu ni utongere buchoki ando nyuma na butina wetina mbere kana progressive ni kwanda kwira no go empower. How? The common mwananchi. How now? National government nio ejukaya mbecha chetu chonde ogoti bwetu KRA mandate katiba euthurani ogoti on behalf twinde in national government na nde ambiri kuga mbecha yu kiri organs na departments chadrika na agencies chadrika mwanya na mbecha yu chiagawa icheja ira gintu kitwa CDF CDF mbecha chikundi ikundi bira bikwererwa ibitengeri mbecha ge CDF ibitengeri mbecha kingafu no kongwata ibitengeri mbecha ki county government kaire and ministry of gender youth and sports ko watu kana ya youth ne kuru ibitengeri mbecha ki thirikari cha county na department gender na youth and sports ki national government kuna ngaf na CDF itengeta mbecha chikundi thirikari nene ya jana mbecha chikundi no gaka ndokarinje no gaka rami injega it improved marams no kalida siwarange kana siwarange ere Nkobu town number 3 Meru tena siwarange mwankana aru kuma turono huru uwo do that kwa unande kutweke nande ogwe ochoka ruterero rotari no gaitango geu ije tumyo kona deputy president musima akeja iro tare kuchanga empowerment yene mbeche ichangwe kwena ngava na uraja wina 14 billion na no ikundi bo changira nena mbeche chikundi arungi akauga kethoko akera national government twakire thoko Governor era thirikari nene twakire thoko na mandate unewe oimbia gaka na 14 billion ate agia brand beche meana chini tengeri county assembly niyo kuzakia budget no thoko chia under county government thoko chia under county government no ya governor intobire binge be devolved what happened in Kenya thoko chibati kwa thirikari ya county of course. So nande watuika governor mzima akarunga marombe thoko waga kaina 14 billion ako atuika national government ni waka thoko no gaka barabara no gaka industry ugategera Meru yonde batu aringi kura thai target ire IBC vitire nda kujukia 960,000 990 voters target ira bakodithia actually we at 870 these first 3 days they going a low turnout ya bara ba ko yoke of course anto batena imani ya thirikari ba ka chap ari that has nothing to do with anto kuda ba imani na thirikari it maybe there is something to do with the lack of confidence kile wangiro idirana mianka IEBC lakini kwa IEBC ni a different entity nanya proximity ni independent nanya proximity inde inya kenderi bano ibabadende kwethira bakiyuke kura kwethira bakiona ni akonoga kwa na mathugano jakwa kira gitumite antu kwetha kuna root turnout IBC ne bati kwa funded well
ikakwiria antu na abari kutina mbeca antu batina mbeca cia kugita ngarama weta ofisi ni cia IBC kwa tuka atumira chiringi 200 floor. Lakini to be fair kura ile chiite cia 27th of November itengeria about 11 billion. Kwa grade mutaratara jwa kura cia 27 itengeria about 61 billion. So mbesa ni tengi na mbesa cia kwa grade inya kethira IBC bakuwa mbesa ciongelwe tika mbesa iteo mbesa irio na nukumenya inya mugoro aka ndikro budget kana shopping list na iragia okigia bura ira chirio ikoneka no kona. So to be fair mbesa tika iteo tika ititengi cia grade mitaratara ato kuga IBC ni improve ekwiria antu imandate ibo bena mbeca iba kwiria antu na bari register kura no gutermana muntu atumira mbeca nyingi as much as itu kwenda antu bandikire kura iba kwiria antu bandikire kura na bari na boto majani kawa be mariene jao muntu atekenya ngethe ode na atumire ngarama eta kuthithia eta kwandikithia kura era which though imandate yoge katiba indutewe mwana inchi msarendo kuthithio atukuga atiri agency ira nekwiria antu na bari nontu ni on the grow vast na karatune ka bero kwina mutaratara ithite ke reta kelele nyingi ni nabuni wa kibwa garo ya rais kuri baraba kuwa ni muito yototwa bangi bakauga are amu ni murandi jo gutigira mero ni kwithira ikiagira na kwa city ire among the cities ira sire ndigoro ya Kenya agonande tika bura tongere ba DCP bawa turakane na garo tude tugiaka do current way na do current ireo ito alobite ni kaya ende tukona garo ningi tone do current so tukapinga tukiwa ito kwenda yake yonde no tudire tukiyona tuwe county ya Meru onde kire mio kanyata kire into bibyo ndembie ki budget 2025 2026 nondo wa pengina no mionete imbire ki budget you see siasa ile kuringwa siasa chinto bitike budget kinto kitike budget kitethitheka story cha kombai time inarative yo kirietwa anto bakara bakiara yo to kwari na ndente kwenda gutonyithia rwari na ru nondo tike kathitheka kwa tukaibu kwenda kwa kagaro rais kwa tukaibu kwenda kuthithia kwa tuketike budget yeje itethitheka so unless tukiaria mantu ja budget ile ngi keja moka jira jongi itethitheka na murandi jo kwanda mbeca nyingi it is in kwinainya supplementary budget iri thua jo ekirwa mbeca ni onto boy jo kwanda murandi mbeca nyingi you see na garo ya MNC leo essence ya kuringa murashi mutaratara jo na wikira kerore essence wambere mbeca uteka chumite aja kwa unte kona MCA jaka kwe njukumu ene muno njukumu rene policy ni nkai muno mbechira cheki kirina kia rais ya State House ni State House budget nene no ndwali shonde shumire kiri garo rais dira atongeria ba county Meru baitre garo ni rais Nairobi ba no ikirwe governor akiariria na akiariria mirandira arombere na jambo ya matamshira ya rutero ni wirane bwa wako kwa garo na mitaratara rangi onikira nkugare ote mpongerie mbe garo yeja nije kwa tuke keja nije lakini te priority ki unte priority tuna priorities cha miro dai lakini nije nuntu na chio budget oteno iko tonyana budget ya garo oteno yaka interfere na budget ya hospitali lakini priority nokongwata as much as budget mwanya yonde yetu ende garo kaiwa priority nkoroki ya basic needs ira tuna chonko dai chachanda wa hospitali nokongwata na mutaratara jua sha ndikumenya moni yaku ikonie bantu yogima nonto akiaria rais Uhuru Kenyatta kire PG ya Jubilee na tharikire muno mutaratara jwa sha akiuga kwa abolish leader mama yare a mistake nonto baba ingi baona ande ni ba kuinyeleka na gogo reo rais Ruto aumiria gucokia nonto nimbira nkwire ugambuge
rais Ruto wanande Linda Mama ne arinjega tote korea na au ni otoyere concept ende Linda Mama kato ameagirithia ya linda jamii kulinda mama, kulinda mtoto na kulinda mzee. Au kenja mire watueka thai watu karenda bama ne agwiki Ruto ne isha ne NHIF ire ekamatete nyombe yonde yatejawa ukareta kintu kingi kulingana na maoni yake ni kenda ya expanded from Linda Mama ya Linda jamii ya inua jamii ya gutetheria kila mundu ithira nande ogono kwa nabubu kareka untu no kwari na anto niba kwari ri shana aro ni ndina mwaka jumu exactly na aro actually people are complaining every anto people are complaining it is not working oningo kwera mantu ja general hospital tu ni aja ngo kwera mantu ja sha itheketa muntu kithongo hospital sha is not working akenya people complaining party mwanya timiro aki it is not working yes it is working lakini patri yani ukataka mbechiri kuthronwa kukurukira ogoti bwantu inyagi civil servant 2.7% ile thirikari kuthurania ile chotonya na output ile kumara isavanto ite gwitania ijo tuko na muthenya what should be done on to kuringana na rais ndugo inga inande na launchire kirana kio ni the famous SHA sponsorship program agruta 4.4 billion cia guteithia bara betherite na baba kinyile ka kiuchumi unyo thoti yake ya kwagirithia mutaratara jo oni ntera president yo wenu me atonga ande guruja ya company president no eto tuinde bara Nicholas ni president wa Kenya nanga kwa wote mu Kenya ankuga unde mu Kenya ankuga ndigo no ndone one ndare mtu azimio one ntagorete no shone yenu na nde jara tuonete batu mbere ijobo kuona thai kagutongeria ndiguru ya company ndiguru tutongeria ya company katibu eruga atre public participation ende kake manto amangi no kendo tongeria antu bwa is very simple bori ndibo kwenda antu bongo ibo kwira imba kwenda inyage sha bakenda kwa tuka be genuine bori antu ina thina au kuigwa antu babangi bakigwa ina thina rekebisha au au kuwa na aragarurire areta 4 billion kile wada bate kumba sponsorship imoni je kwa Kenya ugite ni oba kwenda ikoringana report assessment yao pale ofisi bubu au no report yo dudu of course kwina mechanism research ngomenya we muthomi it is scientific it is of course conductor it's scientific lakini no kude etikwa prime ground ole kali no kude gwe kantu kanini karumite mwananchi gisha kanini katiki data mwananchi arenda akisha mwananchi arenda akisha atonye sibitari imurungamire umare no kongwata na sibitari je atonya inyesha kwatukani umurungamira sibitari na ndawa nyande sibitari na ndawa na kwenda complication cha sha kwenwe tibwitangugi kwenwe kondre timuntu akwandemetwa katika kwandemetwa antu kujirira tu ukwama ethiri antu kwekomi ekwamuka ko sibitari anko ewiki sirio muntu andemetwa ethiri antu kwekomi sibitari she kwama ethiri antu ko akwe 15 ekwamuka ko barirwa re ni mbecha cash cha antu kwekwami kenda nande buriro ibingi sasa nandi nana njewere ngiri 50 cha antu kweru she kwami na kandemetwa ne gwitangoge hapana I get the frustration now to of course ni report sidirite igitondoka na ikiringa biongo bya nteto inya withire bwangos hospitals na inya CS Ndwale kiringa marufuku some of the hospitals akorenga marufuku ni mbachingana were wa icho chachoka tuchiara yago hospitali itugitangogere ningana chachoka you see that was iruti investment ya funds akwinga na ate ayinga inde mbecha chiria kwinga hospitali muntu fraud irendera yaka mbechi already ichumarire iria. So what happened now sishire kitengo kia ujasusi DCI the common language in Kenya of course na investigation no yueta nambe I think we have kwera kwa hakika nimbesha hii siachokere kana nini asichokere no nto the responsible agency DCI
ni Byron Mandate Iwi deliberate measures. in collaboration In deliberate measures. Iba iji ikaumaro. Kuringa Murashi Ikaumaro. mitaratarai Bayinge. Iro agency chedrikari chivingatere. Mutarata jo kawaida. iba kuzingatira Actually muntore na mbeche yu. Etawe mbund au mare bugambe aitembecha arekwe ai free ejarombe kura na mbeche yu bomwe. Time hotel the results cia investigation hiyo kandi cia babujengo hiyo nundu ntekwira kamani ana ni dia baita na mbere Ogo no gwetekia. to be sincere Ogo mutharimi no gwetekia shana iwitangoge. onisha ni gutangoge kuringana na riboti ira mbirite nkamukira kuma kirimenda ya Nteto baba ingi abo ore umwe wabo kwi mantu abati kurekebishwa kwina mantu abati kuthira ya Kiringwa Murashi Mwaka jokuthira. Thirikari ri ina resources methene. Ina the best brains. Ebathero jukia gitarengana kuthithio. adoshwa tekwerekia Why did you bring neki ore tagi ento ikathiria mwaka kina thino utarekebisha? No, thirikari gwatuika ni ri genuine. Ebatere kurekebisha NHIF. Na awi na gaps. Neki ore tagi ento gikieru gwatuika no ri genuine. Kithiri mwaka gikuremete. Ote untu bwero bote thina ciacio inde nukumenya Rais Uhuru Kenyatta ekwaria icire bibingi bya gisiasa ibyorerwe na we musiasa Ana ta Uhuru akwaria ntuko imwe kabuno gya akaria ntuko ciothe akanoge bao mente musiasa ari nduga akanogia thirikari no ntondi go thirikari iri yani okonerea Uhuru atebati kuga Uhuru ate Mukenya na akabanga kwaria ntuko ciothe curia gyatwiga atiri irandura Kenya rikinyete 12 billion Uhuru na tigire nche ifi gitangoge ina challenges chayo ni ari challenges yayo na tigire education system gitangoge ni ari challenges ina challenges chayo tesa sawa you see actually CBC ni ambiririe igitenera thirikari ya Jubilee na ina challenges yayo ni thirikari to maintain nyawa atigire. That said, of course in initial steps ya every program no kumenya utemenya kiragi kaumira, but that said obonga mtu abati kwendera ke take responsibility. So why fix it if it is working? It is not working. NHIF was working. Why fix it? It working. NHIF was working. Ni arina madina ya obro wa reke kuga. Akwe no etarunga maira. Cheje madina. Yeje kurungamira lakini ina madina ja maingi muno. Of course, baraba tukudira baichoke shuri view adendwale na ithirite akiaria na usukumo actually ko igita ya kinyere edira akita in Logans na Likiban Teto, one of the TV stations kana media houses in Kenya. Narea abadarikire nontobo ukava a story on SHA. So there is a lot to be done in SHA. In coordinate there's something wrong and something should be done. Ukataka budget ira national government ethera etigineo ya health Nairobi Afya House nio nene kirira county government in Cairo na health is devolved. Health is devolved. Lakini ndoare no na budget ira nene kurukia gavana 47. Why are we? Something should be done. No, na ndio urerigira ndawa chono ga disenda kan dispensary ate. Kulingana maoni yako. Ukataka sibitali ile nacho undware. Itikinyida ndatu country wide. So kulingana maoni yako what should be done? Nondo nande admitted delay kurena madina. The whole system is not working in county government na national government. Tuegera roti onde kumande monkegoro. Atre inkwenda ubuji assessment ego from 1 to 5 being the best kire docket shia thirikari account ya Meru. Otego kurokia 1. Oteo. Why not? Oteo, why 2? Are ya kada koria no tuwila with reasons sia bwayo bia 0.5 ningo koria why 2 no nto mandate ya thirikari ya county ra nene kithomo aki ECD feeding program na are feeding program party ECD ko ECD yake na polytechnics no kongwata ki education sector yonde ko pati kumenyera mwana nasari na polytechnics na ferite
na firite ako na feeding program semo ayango kuda ako na feeding program anywhere kuyeyo kwi report ya buthi tuma ndigwe rwanteto ingwetikia ni on Sunday ye feeding program ishumbunge kia igebe centro de na facts about it and on to report ni ngwanda sponsored by county government in collaboration with the MP Dan Kelly. Kwa na kwandemete kwena muitrejo wangu wejo county government je selective kwa mwana nasare kwa mwana nasare uregembe okukundwa churu kana area onge ebule otokundwa. I'm not admitting anything. What I'm saying that is news. What I'm saying ni ate warrior factual report ya one of the activities ile sisi itegita nambere nenda kwa fact ya report-ira ya idrite thirikari account kenda ithire very successful no ntuko tibo muntu onde na babati kwithira ana bonde mwana na sara ari enaki kwatoko na feeding program kwatweka mwana au na kuri feeding program na ICD na andikiri arimu bakongana no the last time I checked arimu bara bandiki munya thirikari kirito ti mwalimu yandika na sari utwe kabisa na mbechira bandiki kwe reports nyachi shinginyere kiwa ibagi thro magana 5 unless kwe undro na aje kaba konda nyomora yawe ya reviewed kaire thirikari ku we shall see ya reviewed the better but atu kugatri kirutero education oni ote pointing kuona no to feeding program no tari mu bandiko nanye bara bandiko remuneration chao tekachia improved upwards so like polytechnics hiyo tunachio every government works with a budget. They cannot do something that every county government including Meru county government they receive 14 billion every year whether ne country bako receive sure. Argument ye ne ko jachereri kete ko jachereri is neither here nor there bakari receive mbeche it's a valid argument so nobody receive you cannot give what you don't have. Of course nobody receive do they catch up Do they catch up no waromba gete you cannot give what you don't thai thirikari account etirite antu muchara mori jumo nirarire jumwe the other day mberecho so no yani unande muringi kura nshonde mbande niu it is up to you when governor igwo rombere gete keu ko batere kuhakikisha aite bangu wa county yaku ibare na maoni yaku iko ni mutaratara jira jo floka jore Kinoru Stadium nije NGOs chieja NGOs ere oversight NGO yeja ene ndobia yo babu AI bu incorporate kana bu atonyera kana bu anda kwa incorporated kenda bu credit ibo kwaja na mburi ethekeri mutongi jwa ngazi bwa ikundi ndiko mathabu kwa nabieta biruga ya issue na ndiko ambire no ekuge issue kana outcry no ntobo thirikari rengi ne rone kwaja na ng'ombe na mburi kuone kaja buko gari iji NGO of course it's so na NGO kayuga agre bikwenda kwaja na what are you doing ende niki let the NGO own the program niki bukwenda kuona program hautaki watu wakwe na urafiki ni sawa lakini kio kwenda kuona ndugura ngavana raia je kanu kwaja ni ntabira froka nyeta wetawa until manto jokira iro froka kweja ankugatire seriously thirikari na mbechi nyingi tutige gwichitha manto na jajara wona thirikari umire ku waichitha makobene lakini wena bilioni 14 nokongwata buru kwende wena tetesi ati kore bara barekere thirikari ya munya baidira barekere thirikari ya Kiraito baidira barekere thirikari ya Kawira Mwangaza na nande no baike thirikari ya mutuma ntodingia ngimero ina bangi bombike kwithira bakikare out some responsibilities amondo kwa thirikari andikirwe apart from bara betana ya governor CC bawe na chief officers kuma director kwina mo bobangene andiko permanent ko basava governor oreja monka riria ija mwandiko ora national government monka riria karitaya. Thank you for clear. So nande uwate kwenda kumanga governor weku no mndozi owe na kona ngavana baba inge muno riri ndagare gisiasa it's good no argument iwari antu bara babati ku ni royalty
kire governor ora wiku nontu aba appoint bate andiki ECs na chief officers bo ibo by appointment directly in governor choice yawe bo bangi aba pride nguge kimelit ngona nande mantone nkuwa nande ukangaratana no baraya kiono ko oni I'm very factual baraya man torajali because you can't dispute facts we mpinzani wa dirikali no oni the opposition it is very clear oni the opposition it is very clear nanya the objective kana ne na kiama getu ge kwanda thirikari ejite no monga twere anwe na nte kwitha oni the muthingatio munene wa Peter Munya na imuchore kwa na kiama getu ge PNU na imbitikiria Munya ari ngavana na itete ngugi no koria mutegeri ari akwira uti location make Munyetiri Munya did wonders ambiriti na rira Munya receive 6 billion kwa tuika ngugire chonde chirerwa dispensary ira akite nkurukie 60 na equip ena bilioni ithandatu na ka maofisi na agurangare na kila kitu kwa tuika aitete ngugi bilioni ithandatu amunya kana ngro bilioni 14 no kumenya ni kwa ria tetesi igitenerea thirikari ya Munya ati akulwa ni Nyambene aithira ritho riake riumutatira riutatira imenti how gori kanku ngukwira uraikwa mambeyo kwa oni no nkwira no ndari mwande kwa thirikari eu toitete ngugi ni muno inene muno Nyambene ngugi nene muno for example actually igitare awa irio ng'ombe chiye wa inkai na iringi wa ichathingata ona thingata na inya Rangers bara bariku kana bara bera barairwo na arua no wari kurutete a train na andika ingavana Munya ngawa number 2 market ira chionda chi Nyambene no akite yairiku arango kuria ira ko chionda kuona chande kuma kangata kwena mo ndori ne ontwere mose ari ira china rangi account mo we did wonders mo to the shambolic no kongwata mutai party ya Mirwiji karangi kala wona account konde ikamunya so utomba kuwa Munya kwe party chagura utio kabisa na kile ara akio kali na limited resources no twara bilioni ithandatu kuna arua na bilioni 14 na inyo wari ku iko ara tetesi kwe hospitali choreri kateni cha milioni no koroketie budget ibari ubagalali no wango kuria atiri no wango kuria kiuria no kiuria kuria kiuria ke jaga katen ndaigetwe nominated MC omwe akiuga mantu ja katen na mantu ja ndewa mbele iko ara ndewa na iko ara kateni cha milioni na ndesa pressing ri inya micheto owo kwario ele tisha milioni owo kwario na ara assembly ira kurukitie mbeche yu cha kugura ndewa so na ndekenda ugo no ra assembly of course che milioni dukano ria ndewa anko iro dukano ria ndewa kali katin to tukinyo katin no kesi ya katin ere kesi ya katin you are not denying kila kuwa ruwa budget ni akelo kesi ya katin ere misapplication ya ministry ya ministry no kongwata na igento kia ere collected actually nye ibetre kotini baikia Munya kotini na ere client kesi endewa ere program ndongi muno no nto what was happening ng'ombe chia Nyambene ira chumara kura free of course utevingata ng'ombe uonge improve ng'ombe yu coach yakolero ndewa chesa yo ira nene kenda to improve ng'ombe through breeding chinenea cha nyama. That was the idea. So ni menti eretro subsidize AI. Ibu kona ruto edhi dhai sex semen munye nekete from 7,000 to 3,000. Na andekera so ni menti yonde abandithia na abagura bikibiki. That was his period. Nyambene yonde kurondewa kenda na ng'ombe kumara kura firiri ndwanda chi improve chi improve ng'ombe chi improve kenda chinene acha nyama. Was that idea wrong? It was Nande MCU uraraya MCU uraraya na are assembly re kurukitie mbeche yu lakini ndo tunakwenda kwa nominate ndikaire no mwaka kuzimunya kenda achwa na raka nominate na hata muntu amba nominate miaka 40 how na hata muntu amba nominate miaka 40 kuma 1992 million dia yani kutuweka nande muntu kenda ugwe nominate mwaka ya 45 ya ile tosha million diambo na ari na argument yu okana minito ele tosha
Uwa nominate miaka 40. Uwa. 40 years. Ini kintu kyo ndiaria no kumenya inya environment ni mata ni ndiriko. Utumba wija ndia isha mante ya kisanse kya kinande ndanda cia iketo mtu akurite ndewa. Good. Na hewe wete kirio nande onto kurakanira. Twakurite ndewa ja saiwa is scientific research. Ikiona na nyatiri ngombe ira itumba gwikirwa yai. Mubira iji mibire gwikirwa. Wa mbere achumara igeta. Poja ire ichikwenda kwa improved gradually. Muntu cyanyama. Muntu besika chirebe cyanyama. Ichigore ndewa inene chesaiwa. Nokunda iwa saiwa nene muno. Cha kombrende. Na programu ya terapia kama muno. Ngumenya nterira cia kiuswa kwe of course dispensary ya mbere twigiteneri ya munya ile ya ukigochwa. Good. Ende ndewa ikithananwa sibitari u factually. Itari andawa. Factually. Itari andawa. Utokona ya wendo criticize priority ya miradi ingi ya kan kidogo someone aliangusha ball. Yungo kwera atire watu kantu ku ndewa shareti gutara ndawa ende awikireta ndawa chejire was that a problem? Lakini wako no range sibitari imunya wake tekeda atakete ke gucho kitingi kidaki na dispensary monga na arua. Of course. So tuchoke munya kire anene sibitari we ke gucho. Yuni ya Kenya meru bakendera bakia mono nduna ninya aidiziwa kwa mwe mutaratara jo majenzi kwendera bakia mukira nayo ni kibande. Na ito ko bode bali nje stain lunch numbers. Sauti ile umbo chinja ndikuruji ikureku. Inya tukaringe tumate. Twara kwitha tuna kura. Yani tukwira make a decision. Antu bara baturinga kura ibo bathura atongere babaye. Because wara gwita kuringa kura, unda takuringa ininga kuthura mutongere omwe. So ito ringe kura wara makuthura muntu ita muntu. You see? Either vote kwikira muntu ka gwita muntu. Na mbethe lakini uringe kura. Kwe vanyerea after kura 2017 Amiru bagurele mtonge ate munya na that was a show of no confidence anyway ati kuro ka chwa bingi na ururu no ngotiga ewi narrative gredi angoere what happened bindi negea kwa kuma 2013 mwaka 17 endara na ndachoka ambano ngojokere kugambere mburi kugambire ndachoka debene aranko chokere kugambere second mandate Amiru bambira tumetosheka na wewe. No, what happened? I'm sorry. What happened? What happened? Nuije Meru range ni dato. I meant tigania na Nyambene. The three of them ikameke Meru County. So kenda kiretu akubanga kojuke giti kana kubanga kuromba giti. Ora bathi thire babangire ko anto akiri. Kwa tweka nande ni gitarementi kwa ngavana. Kore gundi. Ojojo kuona akiri thai the same notion kana waya kana ingoga oyu kuona barwaji bakie advocate etinigembe kore kundi etigembe ne kare agite no cyo cyambire gitariu na bagani anto into regions kokuira cyaringirwe ere imenti versus Nyambene no of course batele rwithirikare nene etenda anto bale COG chair particularly isa kiruto nuntu bora bo msimamo jwa na Peter Munyale ali COG kwou betara ini u na kiama nuntu tari kiamene kiao ou kuona na arua nusho ni ere tikiama kiambas eriuga na arua etinande mwegembe na nuntu no ina gite no bachoka gite nuntu nande mutikane na thire na mwimenti na thire na ndiro nchura yatire kura nthiru nuntu goi mumiro no ringire kura ibao barinde bene gitene kya ngavana ari kire tumurungi emwimenti mede kare nturi emwegembe kawira Mwangaza emwimenti kire turu kwa tueka kiama kya kingenuine na ye kwari uma wote mwegembe o mede kare nturi babati kwebera kaba mweka ira tegateneki ugatara go serve miaka 5 mutigane na arago serve miaka 5
kaba teba ira rinturi kwatuika it is genuine to combalance ingoka irio na guchienda gukunene muno nuntu nande wimsi chapa ibagite inya bakwenda kurari no kiuthige siasa bakwenda kurari nyume mutuma nuntu thirikari actually ikirito kurane thirikari account Meru through proxy ai to kwari na aru ikirito kurane thirikari omba kwa substantiate it is common knowledge ari no nyako na nyoke na komenya na substantiation ogenda komenya otete antu bakirito ara bari igwa tibo be thirikari ne look at them kuna tetesi so uraba kwenda barenda kiama kia mbasi candidate wao wa governor ethre mutuma no kongwata na bogo itege mtu senator Petri ariko lakini yangu kurete not genuine Ameru kiraba kwenda imutongerio mwega nete umite na are umite na watu kairango je tukaria gutirinjo ngite athite mwankira nabo Ameru na ndi mtu mwega na sauti yake ikathikirika 2020 ngavana Meru agasavu mtu wonde wi Meru mutigania mwigembe mwimenti inya mwiku na munjaru ura wi Meru na antobo bati the three be na aki ya kusava baraja Meru kwa atokuga atiri turenda the best from the rest sure na ingwete kipita munya twai moni yawe na thikiro to bodi yaku mbe tuthikiria mwerekere na mbira twida ndaika o imwe mbere inya urutai wa parting shot kana ugambi boku bomudia ndi murima tureka kusiguze murima na nande mutongeri ya kema kendi sipiri gari gashagwa aoneka haina mururu monjo munene Mount Kenya haina thingati baba inge ba Karungo Dangwa ba John Medu na most of these leaders na lakini ande gukumira Uhuru Muigai Kenyatta kiuthikia gashagwa kikwaragana kana bando mutaratara ile onipo mbere mankwere ndikiri United Opposition na batu turi antu ba PNU musimamo shwe tuja kiama kana United Opposition yugite muntu wonde kuromba kura cha president na umare ari chauti kira Kenya na njira chiawe at the end of the day bakeja amwe baite one flag bearer bari United Opposition batu nuntu patrinda wetu igitikia ngavana kwenda lakini tuina preferred choice batu tuwe kwata candidate wetu wa Dr. Matiang'i candidate wetu wa PNU ura nande ni wetu skumete eta medene we kaita muntu amwe aita muntu mwe kwa kire oni onande ukambole mandu akachagwa oni kwira nande kiama getu ge support Matiang'i akenya iba kwa Matiang'i nuntu na komba go confront Ruto na bomete nguo nemwe ibere bomwe nantu bakumenyana bwega lakini takapa mwenda atongeria ndiguru tukwereano na imathugano yako ya kathoni wa mushomba tunda turi ko opposition lakini itukwigwa uju na kubware timu na yetu inde test reka kanga rugipa ne katikati na ariko sawa itukwereano kwa kenda oruta ugambi boko mudia parting shot eno tumwerekeria mbira tu ina ndeka ijere itigere ile thirikirie ndwani yaku alafu ukaithira ukiruta ugambi boko mudia kwa nkuga kire Ameru itochiumie na tuinyirie na tukorwo na atumite miaka yetu athina ithatu thai ni ngani ya make decision watu batera kuthithia na kura yetu mtu najuke kura yewe na mapema na chiumi buru kareneo nuntu niyo tugachange niyo ndiguru iji kuchange kuna kukwande kuru very simple na nuntu nyongo kurita itakumakani imbi na ambi nyongo ne to imitura yonde turuga fresh ko tuite kuma ande mwanke guru twinge bara beku tudure antu baberu twirigite murungu atutongeria tukarwande kuru tumichokaniria nya tukare mungi tumichokia ara tumithirite kwa kire antu bankwene ndi tayari ko bwitira ngugi na kwitania nabo ngugi ko bochokera nkatho kure bo andingere nyingi ithura bithiru antu ibategera mirengo kiama na nkubura bwataga mirengo kiama na ithura ni muntu ari muntu undi tayari ko bwitira ngugi tuchenje nkwene tumiyekara inine inya gwatu ko tungi ndina kanya kangu gichienu na kubuthikira na tuvaitanira ngugi turi amwe asanteni sana. Thank you very much Bwana Nicholas Keremi Kenyatta. Asante sana. Ndio bokoya. Yes, it has been a heated debate in some sense lakini imekuwa good for viewers kwendera bakiona
a clash of ideas. Thank you. In some sense. Thank you. Thank you for coming. Na nimbere mutegeri nimboga na ntuba kwete aria mona bautwe ekinya go ekinya kire gikabo gia siasa isho kare daika ira to kare acio mutegeri of course na tena mbere gututhingatira kire mitandao ya kinande Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. No achokere aikwe na point ukare achokere renge aikwe ina waririe point ina ukare na pata mshike na alafu akendera kiruta maoni yake through comments na alafu tukaira tu ina gikaroke kaire komuramura ejeje ya kibuka from this first heated discussion. Thank you very much for thank you and thank you very much keeping us company. Ibwega asante sana. Ithero rino goro bwega. Na thank you.